Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag abigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarangan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot, West Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di mo nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. At ito di pagayam nyo ni Manong yon Nemi Ruiz, kumapkablawag tinimbag bigat na imbagal daw na imbag oras, katakayami sa kapada. At pakishare yun iti program to you, please. Share this program. At padaanan nyo iti muna nga pakasalitaan, nga iti padayawan nga ibasa. Nagkaroon tayo papagayam, may rugi nga ibasa. Pasensya kayo. Ang gayam naka-charge dito yung pagbid-video tayo. Yung magtag-warning, sakbay nga nag-adap. Turun, turururun. Okay, pero kita yan. Sagudahin nga rin ti surat, ti pagkasaritaan, ni pagayam tayong Heidi, nga napauluan iti bihag. Dear Manong Nemi, iri addan nakam ko ken amukon no anya ti kasasaad ko Manong Nemi. No apay nga addaak iti bahay ampunan. Imula ko niti panunot kenrik na. Ngano sinuman ti ina nga nang paampun kaniyak iti bahay ampunan. No asinuman ti ama nga nang sikug iti inak agbabawid anto. Iti kastoy nga naramid na kanyak. Agbabawid anto. Kadayta ti rason Manong Nemi no apay nga engkarik iti bagik. Nga aramidek ti amin na pamuspusan. Tapno pumintas ti biyag ko iti masakbayan. Nakayat kong ipanagnek ti ama no sinuman dayta nga ama ken ti inak nga nangipaampun kanyak. Nga uray no awanda. Nga uray no maminsa pulo ket siyam nga ribo nga ibatidak iti bayampunan. Ipanagnek ko kadakwada nga kayak ti agbihag. Kayak nga biyagan ti biyag ko. Kayak iti sumaliwanwan. Kayak ti bumaknang. Isungin pasnek ko iti tinagbasa Manong Nemi manipod elementarya ken high school iti kaaddak iti bahay ampunan. Ngem nakamodmodel met Manong Nemi ti utek ko. Taoray no nakapaspasnek nga agdengdengeg iti lecture ti maestra wenno maestro nagri ka ta sumrek may pasagapsip iti utek ko.
nababantumot man ti maalak kadagiti test kun exam man. Nakapsutak manong nemi iti kadumya. Ngem, adda na survey ko manong nemi adda na duktalak nga hilig ko nga paglaingat ti panagluto. Tumultulo nga kidi manong nemi iti kusina iti bayampunan kabota madlaw dang interesado ak sinusurwandak man. Dahito manong nemi ti alisto ak nakasursuro kaya nag-eksperimento ak met kadagiti potahe ag-eksperimento ak met manong nemi iti na dumaduma nga sus para itanyaman nga mausar iti maluto. Ado iti manong nemi iti aking paborito kadagiti luto. No hasta nga tiyempon ti panangan kad mangan metten digiti mamadre nagrunanod da sa nga ili dadayawon dan to. No tal sa lutsudan dan no sinot nagluto sino bagadan tumet na siya. Kunadan tumet kanyak manong nemi dakkel kano ti masakbayan. Uwain manong tapno ni kasta ket mabalingan to kano nga agbalinak nga chef mag-manage sakto iti may isang restaurant napindas nga restaurant. Iso nga di rimuara ko niti bahay ampunan manong nemi may saakon nga balasitang balasang dagos sa kasimbrek karinderi nga muna. Kaduan kaslaawang matasinsok manong nemi no karinderya lang. Gabota gagangamit lang nagiti putahe. Haging kasimbrek manong nemi ti may isang restaurant. Iti restaurant manong nemi nga simrekak nagbalinak ng assistant chef. Apo akit. Ti pagpintasan naman ng nemi deto'y busko, deto'y chief cook kuno chef, manong nemi, ket hamat nga na paidam, nga mangisuro kanya, kadagiti sangko pa nga mo. May sulagi din nga dakkel ti masakbayam, ay di, lalaingem. Kan kang runanti amin, singsingpet ka, agbaling ka nga, loyal, baling ka nga honest ka iti bagim, honest ka iti panagtrabaho, honest ka amin. Kasta hakmat manong nemi tanay pasagabsab kanyak, nasang kong aramidan ti madi. Kapot amok ti madi, amok nga basol, sa anak man ngagbasbasol, tsak mat aramidan. Papanak mat sumuknal, manong nemi, no aldaw para kinihapo Diyos. Agda nga gakmat, manong nemi kadagiti sermon, agda nga gagmat, makana manong nemi kadagiti katwiran. Di ba nagbalasang ko, manong nemi, adu na kiti agar-arim kanyak. Emsang ko idang ng kaskaso. O, anti sa bali di nga naramid ko na di, nang nayon, ti amok. Adu manong nemi, dagiti amok abutahe. Sa lang Filipino dish, dagiti American dish, Chinese, Japanese dish, at duwa pa eh. Nga dito tagapunan no apay nga talaga nga agsubli-subli dagiti customer manong nemi nga umay mangan iti restaurant nga pagyana. Kat dito'y ko manong nemi nga namamo dagiti dua nga tao nga nagbalin akas paset ti biyag ko. When? Kasi ti maysa nga aldaw manong nemi nakaklose pa lang ti restaurant. Gabota agopen iti agsapa aging gana iti alas 2 iti malem. Alas 2 agklose kami panagina na ken panang ready kadagiti sumaruno para dinner. Sakamton naglukat manen iti alas 5. 3-4 duwa nga oras matalo. 3-4-5 talo nga oras manong naming nga rest. At duwa manong naming nga customer nga no mabalin ko makakit malukatanen ti restaurant. Siyempre, sambit may palubos manong naming ti security guard na sinuman mabaling para lukat. E di nakita kita. Agkibkibin da manong naming. Patsyak idi nga agasawa da. Hi sir, ma'am. Assistant sepak ditoy. Akas lang mabising kayo sa launay. Anyo nung mauray pa iti pangrabi. Nalado kayo nga nangal daw, sir, ma'am. O nga ron.
Ang din tinamang ti imas ti makan ito itong restaurant. So, may kami. Hindi mapangita sa bahay ng restaurant, ma'am. Uray milatan. Uray saan kami. Uray man lisayang kami tibisin. Lugan nyo dito, sir? Baknang kayo. Abay, pakakitaan nga baknang no napintas ti lugan. Nanginang alukan. Ken lang ayo. Nakasweet kayo. Sigurado nga nag-asawa kayo. No. Ang nag-asawa, ma'am? Sir? Nakaluto ka kumaitan. No talaga agluto kan. Mabalin kami magnasumbag yung kusina. No, saan yung palang aluktan dito yung main door. Tapno, sir, sige nga rin. I-close na palang na restaurant nga magnakit yung kusina. Tapno, makita na iti customer nga sampang lang ako open. Kanda kayo iti special nga parang tartar. Kastawan ti ko na. Sige, surutan na ka rin, sir, ma'am. Magnatay iti kusina iti likod. Namuhak manong name nga tilalaki ket Ray tinakan na Tito Ray. No, Tito tawag mo kanya. Dakay ma'am. Tita Vilma. Tugaw kay ma'am. Tamang isaganak. Ito yung pasubsublian da nga putahe dito. Isutulutot. Mabig lang. 15 to 30 minutes, maka-oray kayo. Sige. Manong name kabayatan nga iprepare ko, tipa order da. Numanin kita, kita manong nakasisweet da nga talaga. Abi nga saan da nga kasawa? Jack Mariro, di lalaki. Awang pa 16 na. Ubing matpay. Di babae ngay. Ubing ni Tito Ray, Tita Vilma. Di man dasar ko manong name diba, order da kastaon na yung tiing mas damang mangan. Wow! Paisugayam ti ko nada na yung mas. Dakilakit titid minkan kangatip. Anaga mo? Heidi, Tito. Heidi. No sikat ti assistant, sino nga chef yo? Madam ba siguro umay 1 hour before opening? Ma'am, sir, ay, tita, tito, saan ko makapagkabasulan no, sa lutsudak? Ano nga ti relasyon nyo? No, saan kayo ang kasawa? Nagsan na ay manong name ni Tito Ray. Siyempre, saan nga isot asawa? Ngimipat pateg ko. Allah? Other woman? May kaduha nga babae nga ipatpatid ko. Kalpasan nga ti asawa kita. I'm sorry, no. Kutkutek tinapalabas. Okay lang. Okay lang. Ang madakis no, maamuam kaputa agsalsarudsut ko ngay. Insinak ti asawa. Tabi, sir. Gabutan na nagtalak na mismo. Caught on the act. Nalipliputan na. Oh my God. Iti mismo nga balay mi. Oh. Caught on the act. Sada nga natungpal, may kamasanga pulok at may sanga bilin. Oh. Madakat may sanga pulong, may kasanga pulok at may sanga bilin, sir. Ito sanga pulong nga bilin lang. Tito? Oh. Don't cut on act. Alam ni Tito. Handa na tong palday naduktalak ita nga mismo. Magtasanga nagmula ti panunod ko. Napapatay ko kumaida. Nganatangan ko ti langit. Ewan ti sabali nga naramid ko na ti nang papanaw iti asawa. Nabayagan, sir? Nabayagan.
ubing pala idi, ti kakaiso ng anak ko. Ni Jude. Kasada mo siguro ni Jude. Agrad ti college. Kasi ka? High school, graduate ak lang, sir. Nagapuak ta ampunan, bahay ampunan. Oh? Yan tangi inistorya yung tibay panggap ka na kayo. Istoryak mo tibay panggap ka niya. Kinitanak ba ng name ni Tita Vilma? Apay, ngayon paampunta ka. Siguro ganti istorya, nagadi mamadre, Tita Vilma. Diya inak, napanakin paampon. Tsaka mo, noon niya trason na. Dinak siyo kayang aywanan. Di damat imbagan no, naganak no may saka bastarda. Ano na? So nga, manipod iti, amok ngayon padawat naklahing ti inak. Nga ti amak, kat siguro binaybayan na ti inak. Nga dito matirasun no apay ngayon padawat nak, kuno yung paampon nak. Ingkarik iti pakik. Nga dito nga inaramid na kanyak, kat pagbabawian da. Ingkarik iti pakik. Nga oray no awan da. Matungpal ko tarapahap ko. Ano kami tarapahap mo? Tiyagbalin to sa alang asistansya. Di mo ka di ara-paapin. Timadaan ti kamukbukodan nga restaurant. Tito? Kahit ko Datot lang plano agorno nga. Kahit ito makasusuruak nga amin-amin na yun. Saan lang nga panagluto. No, tigat panag-manage. Ito may isang negosyo. Ngayon, itong kaano ata, na makornuak. Baka, tulungan ka. Sir? Tito? Tulungan ka. Tulungan da ka kini Vilma. Magkita tayo iti, nabindas ka lugar. At maging patakder ti restaurant. Nga si katagbaling nga manager, si kapiti chef, kayam. Nagagagangaw. Kahit ko na tito. Tiam mo kidi manong naimigat aga-angaw da Tito Ray kastamatan kiniya Tita Vilma. Ngayon iti pa nagsubli-subli da manong naimin dan dari mamin dua iti makalawas nga umayda. May daramanan manong naimi iti subli-sublianan da nga naimas nga putahe. Kada dupa da kitay mapartuat ko nga another nga putahe wano innovation tunggal putahe sa ko iparaman kadakwada ket ni magustuhan da nadagket manong nami tirik na kandirik na da kanyak tano addada kasta oni tiraksak ko tita agbeso-beso kami agin narakop kami sako arakop pa ni Tito Ray sada ko na okay lang no magpapausad na kami nga naganak mo alat tita anong word na dyan papaus siyempre di mo pa inarik na ti pamatig ti may sanga ina ken may sanga ama sang kadi tara ipaidang horot ken ganita idin to tasyak bala bakit ako niti agama mo ka makini Ray ngalipatak na tinakiasawa saan nagbutan nga ganak gabutan nagminupusa kon so nga subli-subli kami saan lang nga di putahe nga naimas kabuto kahit nakamakita
Tita, agyaman ak. So nga, ipaanak mo ti bagim kada kami. Di ba, honey? Yeah. Kaya rin awan anak ko, kung putot ko nga babae. At lalaki mo di, anak ko, iti imo ng asawa. Kumusta man dyan, anak yun, sir? Ay, tito. Agradura ton. Iti college. Kaya siyempre, isuntuan siyempre. Ito yung sumublat nga mag-manage ka rin iti negosyo mi. Nakagasgasat, may mesa nga anak. Yeah. Kada dyan nga asawa yun. Ano ti damag ko? Kada na audio agad, okay naman. Kaya kadandanan na. At dua akakabsat ni Jude. Pagigangar ni Jude, isot ka balay bi. Isot nagigangar kami. Okay mat lang, tita. Ti relasyon nyo kini Jude. Just the son nyo. San na nga sinong batan man? Tita, sorry Siguro akit, handa siguro nga agka-vibes. Handa nga kap-kapin manong. So nga saan nga sinungbatan. Aging ka manong nemi, napasama kan. Ipadamag da, nga adda ka nun na sa pulan dan, nagatang dan nga lute. Kahit madama ka nun nga may patpatak der ti restaurant. Iso ng bagada manong nemi, nakbisitaan, tap na ibagak, no kasanukin kasya. Sa ako imbaga manong nemi, no anya dagiti magatang nga kasapulan. Paglutuan, kanda iti kitchen utensils, kanda dumapay. Noan niya dagiti magatang na pintas, nga tugaw, lamisaan. Ito sagbay nga marugyan, ti restaurant, manong nemi, nga naanagan iti Vilma's Restaurant. Naipanagan kini Tita Vilma. Nagyak ba't manong naming itinagpakana, iti restaurant, nga nagyanak. Igawid na ka ma. No kasapula nga talagang padaas mo ti kasat mo, nga si kahit imang manage sa may isang restaurant. No, kaya ka. Taon tayo pinirma mo dito yung kontrata, no kasanot kabayag mo dito. Good luck, Heidi. Good luck. Oregat ado yun ti pwesto mi, sir. Saan nga kakaribal? Ante nga kakompetensya. Kakompetensya lang bagay, ada mo rin chief cook dito, chef, chief chef. No anyat insuro na ken ka, isun tumati pakat mo. Depende to, no? Kasano ti customer. Gagangay dat negosyo. Adot kakasta. Nga, di ka kompetensya, ti negosyo, kat agapo, iti negosyo na nakasusurwan na. Dagos manong nemi agimanar ter Vilma's Restaurant manong nemi. Agsibod nga rod, tadig iti adayo, iti nagkapok nga restaurant, dito yan ti umayanda. Naro na, manong nemi, di maamuanda, nasya, ken nuan niya, iti sapsapulan da tinagkapok nga restaurant, adatoy, maramananda, may masanda, subli-sublianan da. Manong nemi panakalen, tinted kanyak ni Tito Ray nga sweldo. Kat kunanapay kanyak. Heidi, sir, kaspas iti tulong ko kayong kaiha. Nagpangod ka dito ti 3 to 5 years. Ano tan? Basta di kapaot na panagkadwata. Saan ka lang asweldoan? Being the manager and being the chef. Na di kat ikan ka pa iti 30% nga panakabagim itanyaman nga income to restaurant. Monthly.
No, agpaot ka dito iti talo nga tawen. Isong ito na dan, may talom nga tawen, tunggal mapastrict ti restaurant, malaksi di seldom, ada pa 30% nga panakakukwam. Agyaman dito. Na mapasamak to ti kasta. Siyempre, adan tun urnong ko. Tapno, mga ramid, mangipas na kanto ba't ti bukod mo? Eket no ilaw kog to dito, di katang si kanton manggatangan. Tapno ko kamaminin. Jakpit siguro kaya. Nang dakil ti punan nyo, nang ronag at nanginat idaga dito'y. Manong nami nagtultuloy ti pintas ti panagadnayas ti restaurant nga man manage ko. Ken pagka chipkukak unong pagsipak. Ako matsarday manong nami dikiti agsubli-subli nga may magkakanyak iti I love you. Stay anak mo diti restaurant manong nami tada pagigan na. Ada pa nagka room da kami nga stay in manunay. Kung may dagmat pa siya rin, no kasta amuda naka-close ti restaurant. Entertain magmat manong namin, di kita lalaki. Ngem, kaslaawan pulos manong namin, pakarikdak, iti may sa kadakwada, tinisang sangayin ngayan. Sampai siguro nga dimteng. No pa'y manay-nayunan, nga manay-nayunan iti tawon ko. Ada na kiti kundawi manong naming nga pasaray may masa ni Tita Vilma nga umay. Oh, tita, abay siksi ka. Ni Tito Ray. Busy. Ada konferensya nga nitong daran na di Davao. Yung mabalik at kagtalinad sa Jabalay. Abay, tita. Nangaruna no at daredya nga Jude. Abay. Nasaludsod ko kada kayo data. Hindi, nasaan nyo nga sinong bata, no, kumusta ti relasyon nyo, iti human mo. Kaya mo. Pinatas ko met nga empatig bilang anak ng runag at ubing met paydi. Sila din may dagkat tibagi na kanya. Tinik na kanya. At dapat di kong dawing ore no awang pakabasulak. Apain na. Tapay tita. Papabasulan lang no apay nga. Nagsina ti asawa na. No. Nagsina ti ina na. Ken ti ama na. Inagaw ko kano. Ni papang na. Manipod iti ina na. Ako nakman. Saan kami pa nagamam mo? Kini Ray, hindi pinapanawin. Ni Ray ti asawa na. Kasi sa sino ko mga rod ngamin met, tita, di mang papanaw, kin mang sina, iti babae nga sambat ka na pudno, nga nakita na, naduktalan na nga mismo. O nga rod, napapabasol kanya ni Jude. Di ba nagsina nagdagan na kingkuana? Meaning, no awanak ko may tibiyag ti amana, it's possible nga agsinublianan di ginagan na kengkuana. Yung mura nga tamot na awanak. Iba't pati ko unay ni Ray. Dahil ka po na namapay nga, ore ti relasyon mi lang kita makunang illicit affair. Ngayon talagang pinpinatag kami. Ore awan ti kalay sa ako nada. Tinaskan ka nagpimpinatag kami. Amok data, kan talagang ure ka lang makutkuton ti kinasamit yun, no, kas nagagkuyog kayo. Kas lakay la teenager nga kikiwin, numangang kayo. Kas lakay la, nagsisinubo kayo pa, di ba? Sika. Hindi mo pa ikan ti panahon mo? Nga makirasyon.
Baka mapagkatangkat walasang, ubingat pahay, tita. Dumdang tulat ta. Sampay lang ita. Ken kahit ko matungpal tarapap ko. Sakbe nga, sangok tumatentag pamilya. Namin tarapap mo. Han mo kad pa ng kunod, kat may sakang nga manager. Ganyan si katis chief cook. Saan ko matako ka, tita? Agur ornong ka. Ako maka-ornong kumaangim hanga amo da ito ni tito eh. Ano dyan? Digiti pagkurkurangan nga kuwebwertos, digiti equipments, digiti dumapay nga kitchen utensils. Nang naroon makakita ka digiti napipintas nga naroon natin mo ko, kutsilyo. Ano nga rin digiti mabuyboyag ito Facebook. Kahit agurderak mo ko. Kahit mo sa sikat mga bibayad. O hindi ta. Among isigsing rin, kita, mga ko kumat kwartikahan o ako kubyertos gatangam. Anin tita? Mabaling kong tumad nga alain ito no. Kasi pagadikan ta, pumanawak dito'y. Kadirantam nga pumanaw. Oo, ba't kadi tita? Diba? After 3 years, adan dun pa nakabagim ka ito yung profit, yung income, the restaurant, 30%. Numanon itong atawan nga, kukam ti 30%. Di binulan. Di makaornong kan itong tigatang butdaga. Safay ko matita. Magiso manong name nga dimteng iti may ka talo nga tawen nga anibersaryo ti Vilma's Restaurant. Idita. Adadakas ka damag. Intawag kanyak ni Tita Vilma. Hello, Tita? Tita? Heidi? Please, tumulong ka nga kararag. Tita Abay. Ni Titong nga Ray, ada iti emergency room. Alalawan da ti biyak na. Agangabit kan patay. Gapat na atake. Oh my God, no. Anong naimita ko sakla nga nagparintumang iti suli. Ganawan sa baling inawagak no saan nga ni Hapo Diyos. Lord, saan lang nga tito at pangibilangak ni Tito Ray. Isa tinang pangiparparik na kaniyak ti pamateg ti may isang ama. Iti sangko pa nakaparik na, iti pamatag kandungo ti ama kinina. Iti turay kini Tita Vilma. Iti pakarikrik na, ti pamatag tinaganak. Nakastamat ti mariknak kadakwada. Nga oras sangko kapin ano ida, kati paanak ko di bagi kadakwada. Ispanin niyo ni Tito Ray, Lord. Saan nyo pa ilang alain, please? Dadakeng ko na, ti pakatungpalan terapap ko. Dadakeng ko na, ti amin. Please. Saan ngem pangag ni Amo Diyos ti araraw ko, araraw mi, manumnim. Danayta siguro tinaikari nga bagtungpalan ti impabulod ti biyag, impabulod ni Apo Diyos nga biyag ni Tito Ray. Nga butasan nga nakalasat. Nagsara ti titas
at nagsara ti Vilma's Restaurant manong nami kabayatan ti Mansayag. Ngay sumet iti panakadanon ko iti family house da. Hindi may Mansayagan ti bangkay ni Tito Ray. Awan nga makita ti pudnong asawa na. Ngam ni Tita Vilma manong nami iso ti adda. Duwa kami manong nami nga sa aming panawan adda kam lang ti sibay ti lungon. Agar arubos di kitiluan. Tita. Kaslasan ko nga maawat. Agasto yung tinagbanagan ni Tito. Di lalaki nga nang ipatag kaniak, iti oray lang. Di kakayasulang ipatpatag ko. Huwanin. Huwain nga ron, tita. Ni Tito Ray, nga nang iparparik na kaniak, di pamatag kandungo ti may sangama. Na kay madlatinag ko na. Nga saan lang nagpapausan no digat talaga. Ay bilang kayo nga naganak kaniak. Tada kay nga ron tinagiparparik na ti pamatag kandungo tinaganak. Imawarin ni Tito. Awarin ni Tito, tita. Kakabayatan ti Mansayag manong nami isot panakakita kini Jude. Nakaslawan ti makitak manong nami nga liday iti rupa na. Apay nga ta. Uno, ipagpakita nga talang ti kinatibker na. Nga mangawat, nga awanin ti amana. Uno, baragsaka nga ta, taawanin ti amana. Kit ison insigidan nga king kukwa at naggraduar maten. Kukwa kada kiti panawan na sa nikwa. Hindi malpasin ti tabon manong. Tita, salutsud ko man. Naipanagan kang kat restaurant. Nainagan kanyak. Ngim. Anya tingim. Vilma's Restaurant. Sanga na panagan kanyak nakukwa. Di siya lang nagan na. Kahit mo sawan tita. Ni may lang ray na kinagan. Ma-open ton. Ito malpas ti makabulan ni Tito Ray. Kasan naman rin tita. Dadang rin kapag bugbut nga. Siyempre, awanin ni Ray. Awan mo tanti karbal nga kiduleta na restaurant. Numunan imbaga na mismo kanyak ni Jude. Nagabutan na tayong ti amana. Awang ka numatan ti bibiyang ko. Nuwan yaman tinapanawan na. Tasaan nga mabalin nga makipagtawid ak. No dikit isuda nga gina. Tipudno nga asawa ni Ray. Kenti kakaiso ng anak da. Isuda. Dagtagi ko ha. Kada kiti amin nga napanawan ni Ray. Manong nami, iniharik ko ti bagik nga nakatuidin. Kat dandani akon makadanon iti ara-ara paapek ng balik. Ngem, gulpe manong nami nga nanabtuga.
Idi atan makalawas manong naming na open ti Vilma's Restaurant, idi umay na mismo ni Jude. Miniting na kami. Idi ta nakasara, nakabreak manong naming. Yung bagana, naison iti mang manage. Siya ti manager ken chief cook. Di ba, Heidi? Oo, sir. Kapag si Mahamat nga si ti manager, maksayan to sweldong. Dakil tinted di dadi nga sweldong, no ba? Nga saan ko marumbeng? Gusto nga maksayan. Magsayan, manong naimi ka dimbaga na numanulang. Sir, saan nga na yung kalidagan ti bagay nga sweldo? Uri no magsayanak iti posisyon. Ngayon isot kayat di management. Sir, adapay tulag mi kadidi dadim nga. Kada ito yung nga tawanin. Kalbasan ti talo nga tawain. Nagtulagan mi nga. At the 30% ka pa nakakukwak. Iti profit ti restaurant. Buenas mo naman. At ka di may ipakita na pinirmaan nyo nga kontrata, agreement, ito na itang imbagam, kakatulagan nyo. Awan, madlagayam. Verbal lang. Nasibibig ako mapailang di daddy agad, siyempre matungpal. Ang gabot awanin. Siyak matentaking kukwa. Noanyat kayat ko, iso di matungpal. Dahil talag may itagking gasweldo. At daking ka no kayat mo nag-resign. Nasaan mo nga kayat? Nga dakit di babae? Sige, sir. Anat sige. Mangkarami daklang ti resignation letter ko. Kani-submit ko. Itamad lang daw. Oh, go! Hanggang magtatakkunan. May sir, ada ka di basol ko? Awan. Siya ka mag-voluntary nga gikat. Samat nga maning kalidagan ti ibagayo nga sweldo. Manutal diferensya. Kaslak-lag susweldo lang nga gaga nga empleyado. Isot kaya ti management. Ano ti basol ko, sir? Piram-raman na kadira kagura. Tigura mo kini Tita Vilma. Kabutag padpata kayo. Ngata kayo di. Iti nang isuro kini daddy. Nuapay nga saan nang sublihan ti inak. Awan maramit ko, sir. Sige. Aray mi dumon ti resignation letter mo. Wagayim, sir. Adod nagiti panakabagik kadagiti gubrietos. Adod ginatang ko na nagapoy ti kwarta. So inuhor ti mamatita. Imposible nga sa mga tinanads ti management. Nga nangalak ka kwarta yung gatang mo kadagita. Padasim ti agala. Padasim ti mangiruar. Iti sa mga kukuhak. Kukuhak. Padasim ti mangiruar. Iti kukuha ti restaurant. Paibalod ka. Abay amin nga gimatan nga kalagita nga sa mga in charge ti management. Abang nga nagkapoy ti kwartam. Gusto saan nga nakapapati. Tapno alak to into no suminak. Gabutan naman na maim siguro ngagbalin nga kukom na ito nga restaurant, no? Nga may tuloy mo ko mga pulpuligusan ti utak na ti daddy. Hanggang mga lala. Di kita lang arwatem nga talaga talaim. Ngem no gamit iti restaurant, awan ti iruar mo, tano at iruar mo.
kaswang ka. Agar harubos digiti luwak manong naimi kabayatan ngayong pakik digiti arawat. Tinawagak ni Tita Vilma. Hello, Heidi. Tita, umainat tulungan. Anat kahit masukan. Pumanaw ako nito ito nga restaurant. Pati na binakir ko nga gamit. Saan nga palubos ni Jude nga alay. I'm sorry. Hayam mo, tita. Diyak mabalinti makibiyan kita. Amo matigas sa sahad ko. Awanin de di Ray. Awa matin pakinaigag kita. Numampay nagan ko, tinagan ti restaurant. Ngam saan nga nainagan kaniyak. Tita, di na kadin kayat ang makita. Adan tukod daw ay makita ka. Tsakla mo yung ka, no? No kasanot pa nagladladingit mo, ti kawanan ni Ray. No kasanot pa nagladladingit mo, kan sakit tinakam mo, nga na mapadisi kan dita nga restaurant. Mas pa'y kanya kanak. Amo matang nagmemesa. Tita, halos nagpadbada tatigasan. Numampay sandak ng paampun. Ew nasapakmat nga naulila. Iti ama kinina. Nagakarak-karak karag iti kakapagyan. Imembes ka makatulong da. Isod na naman tinangirumin kanya. Imayak man dito siya anak igasang kasat. Nakasken ka. Pinaadal ko tibagik. Nagsupsuporti nga. Aging nga nakardwarak. Nanadaan trabaho. May isa nga. Regular empleyado nga nurse. Iti hospital. Tibang pananutik. Kasano akto. Inton manayon ang pahititawin ko ket bumaketak. Asun nun to timang kita kanya. Dahil dati ba nagsarita mi manunay mi kini Tita Vilma. E awan akong ti restaurant, imo na nagsapulak tinalaka nga pagkasiraan. Kalpasan data manunay mi agsapulak ti trabaho, tapno di kasta kata. At damay nayon ko ti basit na ornong ko. E di ba isang alda manunay mi nasa nga ilik ni Tita Vilma. Itsutin mo nang embarakop kanya. Abinalos kumot na itang harakop. Kumusta ka na, anak? Stoy, tita. Nagmaymaysa. Agbadbado tayo nagmaymaysa. Nagrunan ako sa tangan dakit ikaserak. Nga sa anak na naka-duty. Nakasapol ka ti. Trabaho mo? Nagrigat tita, no vacancy. Ngayon nung kahit ko, tagyan iti karinderya. Kaya dagngalain ng numabalin ko ma. Restaurant matlain ko ma. Kuma. Kasi nung katakal ti ornong mo. Kasi tita, no saan nga adyak makakita na pitas ng trabaho, baka no imain-inot ko maibos. Sikat ita.
at ornong ko. Kahit mo, timang ipasdek, tibalbali ng restaurant. Kahit ko ngem sanga ditoy. Sa dinungar tita. Ijay lugar mi, iti probinsya mi. Kahit yun gusto blijay, maili ko kayo karagiti ng iruman kada kayong kakabagyan nyo. Saan nga dahil tati kaili ko? Saan nga nagdi kakabagya? Siyempre, iti lugar nga na kayo nakak. Ada, in regalo kanyak di Ray, nga daga, nga ginatang na, nga nainagan kanyak. Kunak man no, awan ti, ada, ngam dito sidahan, awan ti ginatang na para kanyak. No kumangamin ti nagan na kada kayo dati restaurant, ti Bilmas restaurant, di mayat kumawang nga rod. Iti mistake na. Siya kumatimbagahan ng aking kukwa. Eh, Mahamet. Namasama le. Adamat ginatang ng regalo kanyak nga. Daga. Kat mapanta bisitahin. Kat no kayat mo, kat napintas nga lugar, sadyetan. Ay, di mo kayat? Kat di mo kadi kayat anak. Ngagtultuloy, nga daka kanya, kadandakmat ken ka. Ken mabaling ka di nga sa ani nga tita, tiyawag mo kanya. Tita? Mama? 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 Yeah. Baka ko na yung nagpapausak na nin. Ba't paano ta nagpapausan na? Ibilang kawit nga talaga nga pudno nga anak ko. Kaya di pa ilangan na riknak ti kastanak. Kunak nga ron ore sa anak maanakan, anakan na di Ray at dakamit. Kung kunak nga ron tita ay mama nga ore no awan di, ore no impaampun nak ti inak. Kenti amak kat binaybayan na ti inak. Binaybayan na kami. Ngisot ka po na no apay na yung paampun da. Ada kay med ka ni Tito? Nga ore awanin ni Tito. Ada ka med mama. Kasamad lahi nga makuna nga bimagsakak di baba. Nadigat may tuloy ko nga tungpalan ti arapahap ko. Ti arapahap mo. Arapahap ko. No? Sila nang nagkudeta na. Tagalog, ti panang ibagana. Ang pangarap nyo, pangarap ko. Ni Presidente Bongbong Marcos deta. Inrubat ko nga rin di kita arwat sakit pimano wak matlakar at nga kaserak manong naimik at nagkuyok kami kani Mama Vilma nga napanit probinsyada. E di pa nakakabisera at probinsya manong naimi dito'y kami nga nagga-check-in. Kalpasan deta, nawag kami manong naimi iti paset nga ginatang de di tituray nga daga nga inagan na kini Mama Vilma. Igiti kalasada, tita. Ken, asa nagganag iti? A terminal jeep, bus, kanado iti restaurant. Ado nagiti karinderya jay, tita. Ay, mama. Yung karinderya lang. Ana, mayat? Mayat. Okay. Pagtipunan ta turnong mo, kan turnong ko, kalpasan na magsapul ta ka rin di mabalik nga magtrabaho. Inta kina uncle ko. Dama na kabagyan nyo nga, mangipatpatag ka kayo. Mahamat nga amin kat inrumendak.
karpintero, ni Uncle, no, tapelang, ni Uncle Sido. Emo na, manong naming nga pinaaladan mi, kalpasan na, nagplastik kami ti konkreto, manong naming apan nakakusina. Sa, nag-aabay, manong naming, nasalatip ang kubo, style, manong naming, nga ti panganan ket kubo. Nga damit lang manong naming sarap dana nga agno agtudo as pagarikan tapos sang maslep dagiti adda ito napiksat tudo ket aksapri. Damit lang manong naming panakaalad ti kadagitoy nga kubo manong naming nga mangsarapa kadagiti piksat tudo. Puno init manong naming no maling masirain ti init tapos di kasta open manong name open air damo manong name masagsag innet dagiti customer ngayon di po may bayak manong name madado nagalak mat na kadagiti empleyado manong name adamat panaka balay mi kinitita ngono mama filma manong name sagkaysa kami ti silid. Again ka manong name nga dito'y ko nga naman mo ni Dennis nag-apply. Uy, ato ka naman padas na may panggap iti panagluto. May panggap iti restaurant. Karinderya dita mo, kalpasan na nagkapoy iti restaurant. Namapay high school graduate lang iso naman nga kas kanya. Anang nga ti applyan. Waiter ko na kumangin. Babae na kiti gisaserve so nga waitress. Nabibinas mo't lang ma'am no. At akadwayo ka lalaki. Ako ti makita ka lalaki akadwayo eh. Ada. Jaguardia. Wala nga saan nyo nga empleyado, susuldo nyo walang nagapo iti agency. Naging ka lang tagwardya ti amuna. Ngayon no, at trabaho ti lalaki dito eh. Da kayo mabagit mga trabaho. Sige. Nalain ka. Kas assistant ko. Thank you, ma'am. Nagsubli man ang name ni Mama Vilma nga nagtrabaho iti hospital. When? Doon na ituloy namit lang man ang name iti profession. Masapol mat lang agretiro ha. Ituloy ko. Government tinagapuhak. Government pa lang iti pagretiro ha. Abi tita, dandani kayang retiron? Marutaong ganda mo. Iso nga siya. Mga asawa ka manten. Mga asawa? Babae ka dito mga asawa. Maki-asawa ka manten. Ako mo pwede nag-aaram yung kanyak. Idiada akong dito ya. Ang kita, apa nga. Hindi mo i-post o no, ipanawagan. Nga wanted. Mga maipanawagan no. Kasi no, di kayo mayat nga mga aram keng ka. Nimot mama. Yan ang panag ko ng ni Dennis. Ni Dennis? Amot pa nag-propose. Mama. Kaya't mo isuna nag-propose. Nakit kita isuna, nakit kitain na talagang maawatak ka. Kasi labang mabasbasak nagbalbalikas ka matana. Jakla mo, tita. Ay, mama. Ganda kayo, mama. Do you ka sukatan? Didi Tito Ray? No. Saanin? Ganda nga'y kasala mo na aganak. Ato na makiasawa ko, ma. Tirasun ko kahit ko aganak.
Ayun sana mo tangang ganak. Wala ka na tamatan, anak ko. Mama, amo ko sa anak to ng babayan. Talagang saan kayo babayan, mama? Gabatas na kayo nga runtiin na. Manong name kas nagtulagan mi kanitita, wano Mama Vilma. Nga, tap na mambayada, manong name ti restaurant, karigit pa nakabagi na. Manong porsyento, manong name ito kuking kuhana. Ano ka di kayat, mama? Ngano, mapasublitan to di kastos na rito, ket mga patakder tamad lang ito balay. Kaunti pa lang umanay. Ito naramid ta, nga saggay sa ta kwarto. Saan nga balay, tita? Ay, mama, mga ramid tamad lang di ba na oras kat nalawat ilote. Kita mo na. Adan to balay nga pangaywanak karigitag baling nga puko. Nga anak yung ni Dennis. Dennis kayo manan. Apay, di mo pa na oray nag-propose? Di naman ni Dennis manong naming ada plano mi nga mga parakder ti balay iti likodan ti restaurant. Ma'am? Dennis, mabalinti maki-share? Maki-share nga niya. Adamat urnong ko. Di, noon man ti urnong ko. Di i-share ko. Para ti may patakder ng balay. Tapay, makikabalay ka ha? Tapos saan akong nagkaskasera. Dagiti, parents mo. Niti istoryang, akasbat istorya ni Tita Vilma. Halos nagpapada tayo. Ha? Nagbalikan ako ba working student? Kahit ko't makishare. Tad mo adan tumat karbangak nga agendag mabalin. Nadamagak to pa lagi ni mama. Damagam to kanil palang kuwanan. No, aklunan na. Aklunan? Kasanong anak? No, ibagak kang gayta, I love you. Dennis? Abi nga di mo naktan na puso. Abi kasla kaguram na kang nga lalaki. Hamay na kasta. Tsaka mo. Ang ganas ka nagbuting ka nga kaya, Heidi. Siguro, naamom ti mamakawan. Sigurado mo nga maluktan tapusom, tat magayat ka. Mamakawan? Ape, sino ko maturumbay nga pakawanan? Tisam mo pa yung nakikita nga, ma'am. Kan kastamatan, tisam mo pa yung nakikita nga, inam. Sino ka nag-story kang ka na gito? Ni Tita Vilma. Isot ng istorya kanyak. Inyo istorya na ti may panggap kang kuhana. May panggap ka di inayat na nga lalaki nga Tito Ray. Inistorya na no kasano kaya napadisi. Iti Vilma's Restaurant. Kanin istorya na ba ti may panggap kang ka. Ulit-ulit mo kang ibaga nga. Kaya't mong ipanagnek. Karag itinaganak kang ka. Ti inam nga di mo pa nakikita. Nga ure no impaampun na ka. Ti amam nga di mo pa nakikita. Nga siguro nga ti rason no aping impaampun na ka ti inam. Kabuta binabayaan na kayo ti amam.
Kahit mo ipaneknek, nga ore awanda. Kahit maragpat mo tarapahap mo. Nga magbagam na, pagbabawian da, tinaramid na ka. Emo ka danin mo lang aguram, iti pusong para kadakwada. Dennis, nagbalbalig ikan. Saan nga naskan pa yung paneknek mo? Saan nga naskan pa yung bagang nagbabawi da? Hindi parang baybayadakin ka. At ka di, gurak ka dakwada. Sika mo lang makasungbat. Noon at guram. Noon at guram ka dakwada. Diba? Kadadan puot mo kit namon noon at kasasahad mo. Naibagamon dita. Kahit nangasawan, nga da sakit tinakam mo kadakwada. No sakit tinakam, at daguram kadakwada. Pakawanan lahing ida. Kadkalikag mga makita. No sa sinod da. Tapno may parignam. Di pa panang ipatag mo kadakwada. Panang bigbig mo kadakwada. Kaya't nang sawan, awanan tiguram, kaya't si papakawan kan kadakwada. Manong naimi, kasli di apay laeng nga naamiris ko tipod mo. Nga dagurak kadakwada. Nga saan nga rumbeng nga gurahe kita. No dikat pagyamanan ida. Nga buti inaramid da, manong naimi ket iso iti nagpuunak tapno likas takit tun uyek terapap ko. Arapap manong naimi nga simple laeng nga nagmaymay sa laeng iti panakaipukus na. Ti talento nga indad kanyak ni Apo Diyos. Alaing ko ngagluto. Kanarapahap ko. Namadaan iti kas ka ni Dennis. Nga isutin sagot ni Apo Diyos kanya. Tinapahap ko nga ure awan ko ang sang ko makita manong name iti inak kadada ni Mama Vilma. Nga isutinted ni Apo Diyos nga ina manong naming nga sanak abinaybayan manipod idinagamam mo kami. Inaklon ko ti panagayat ni Dennis manong nami kadadan relasyon mi idi marugyan na may patakder ti balay para kada kami nga talo. Siya ni Dennis kani Mama Vilma. May patakder nga nalpasan ti balay, di kalaysa kami manong nami kini Dennis. Nakaragsak kami manong nami. Dagpadpada nga natong palminta rapat mi kini Dennis manong nami. Kanaragsak ni Mama Vilma, gabot na makita na, kan mapanagnagan na tiragsak ko, ng bilang ng anak. Tiragsak ko nga nadaan ti asawa, akas kini Dennis. Naroden manon nami, kini Dennis, iti doan na mismo, nga gasawa, iti nang manage, iti restaurant. Aladang napapintas, manon nami, napalagda. Araw na lang araw din manon nami. Hindi adan duwang anak mi, kisumatan ti panagretiro ni mama, nga eso ita, iti kang runaan na, nga mga ayawan, kadag iti duwang apuko na, kada kami kini Dennis. Ni Dennis Jr., kastamatan kini Angelica. Biyag ako na manong nemi.
naman pa'y nagkapuak lang iti bayampunan, nada nagdeterminasyon manunaymi anang tungpal iti arapap ko. Simple nga arapap. Ngem, natunuyak manong. Iti likodan manunaymi nga tinaminsan kata bimabaak. Ngem babaen kini Mama Vilma, intultuloy na itinangitag-ay kanyak, tapno ituloy ko itagampayan. Kaya niti kada ni Dennis, ngayon sagot niya po Diyos kanya. Napukawad ti panagbuteng ko. Iti posible nga panakapahadas ko, itinapadasan ti inak. Kaputan ni Dennis, dinak binaybayan. Kan kastamat kan manong nga idi pahilahin met. Nga nawlawlawagan ti panunot kinriknak, kadawanin ti mariknak nga gura, nga kaslapan ng babalaw, apan ng pabasol. Itinagbaling nga inak, kenti amak, ngaging kakarigitoy, katsang ko pa nga namamuyda, nadyak tula mo, numamamuk to, ida, iti masangwanan ngal daw. Dito yung ti pagkasaritak, manong nemi, kadagyaman aklaunay, iti anos yo, anos mo nga nang ibasa, kat thank you, kadagiti amin nga nagbuya. Sabi kumatadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak, kadibingag, more power to your program. Tuwing nga agyaman nga pagayam mo, Heidi.